پوشا مال پوشا مال پوش وترو شوق کورمس ون دِژیم صبح شام پوش وترو کریمس ون دِژیم صبح شام اشک نارا سور کورنم درج اشک نارا سور کورنم درج راتو گو انتظار ون دِژیم صبح شام راتو گو انتظار ون دِژیم زندگی و اختتامس ون دِژیم صبح شام ازیم نظراتیم بیمارس ازیم نظراتیم تلا کس بیمار از کریو عرضی نبی تاجدار سنجس یتموی مقدس از برور گئی از دبل میان نبی ایسا شیکا موتا جو کمر فرمی سکوز کرن یسن یمن من پریشان یسن پریشان من مبتلا یسن داجن من مبتلا ابو عزیم نظراتیم بیمار سی عزیم سلوا وصلنیم ون دِژیم صبح شام می سلوا وصلنیم ون دِژیم صبح دین دنیا دین و ایمان سے زود جان کور بس فدا دین و ایمان زود جان کور بس فدا وقت آخر آشم سوی ون دِژیم صبح وقت آخر ما ون دِژیم صبح شام ببریانای کو کرت سوی بالیار ببریانای کو کرت سوی بالیار ہر رجبس وار وچنا ون دِژیم صبح شام خار رجبس وار وچنا ون دِژیم صبح شام زندگی و اختتامس ون
ونی دیژیم صبح شام تو وقتی کیوں جوانو ایمان چھ ایمان ان پت محبت جناب محمد امس یوتا تاجدار سید محبت ستیوتا چھو کامیاب ستوتا چھو کامران یہی محبت ہو صحابہ کی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جناب نبی تاجدار سے پنن زو تی کرو قربان پنن مال تی کرو قربان پنن عیال تی کری قربان ازرائی جناب محمد یہ نبی تاجدار سن دربار اسمز آو صحابی یو ہے علی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتحو عقیدت نبی تاجدارن امتحو محبت نبی لولاک علیہ السلام سیری شیون یوت حضورن ہی محبت شنا نبی تاجدارن ہی محبت از تراون سیری پنیس چندس ات انشاءاللہ حضورن ہی محبت سی مذکرن یت مسجد پاکس برپور تعاون برپور مدد چوشن کچا کم چامز کرن نو کنسٹرکشن چامد کرن اشرونک الحمدللہ دل خوش ہوا یلی ازوکید بہار وچ باقی معاملات وچ دل چو خوش گچن یلی مرکز امیائی چو خوش تو خوشحال آسن انسان چو محبتن یون شوکن یون لولن یون کوئی آئسن سائسن کوئی نہیں میں چندس مز رپیس 200 رپیس 500 رپیس آس آئس لیکن از گسن سری پنن چندن ات ترویت یت مسجد پاکس برپور تعاون کرن یمن تہندس خدمتس من انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کری تہند خانہ آباد پروردگار کری تہند گھر آباد انشاءاللہ پروردگار ہائیو تو انشاءاللہ رت بہار تہذن غمن پریشانین داجن کری شفا ذات ذوالجلال حضرت اللہ از تراون سری دل خلق یت مسجد پاکس ماشاءاللہ یم چھ چیئرمین صاحب یہ کیا شیت ایڈمنسٹریشن ایسیت ادارہ سیت محترم ریاض صاحب اللہ تعالیٰ کرن امس جزائے خیر عطا پروردگار کرن اہند نیک حاجت روا 500 رپی سوزن یت مسجد پاکس اللہ تعالیٰ کرنس نارز گلزار پروردگار کرنس نارز گلزار اللہ تعالیٰ ہین رت بہار تہدی انشاءاللہ تو بہرحال عرض اوسس بہ کرن کہ حضور علیہ السلام ہن محبتی چھ کیا ایمان تلا ونیو سیری ایمان توے کور اللہ تعالیٰ سے نبی پاک علیہ السلام بیان پنن صحابن امیان صحاب لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین فرمونک تاجدار علیہ السلام امنو صحابو تائمان شنک انتی ایمان وہ کتا من یا رسول اللہ فرمونک یو تامن ٹوڑ تھے ہون جناب محمد یت کال نبی تاجدار سیدن محبت کریو یتس کالس حضور علیہ السلام سیدن محبت کریو کوتا محبت حضور علیہ السلام کر بیان دم نگی نبی گزو ٹوٹ آسن پن زو خد یہ نبی گزو ٹوٹ آسن پن زو خد ایک دو فاروقی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امیون تاجدارن ہم دست مبارک یتون پنجن دست مبارک عرض کرن جناب نبی لولاک علیہ السلام نمیان محبوب حضمدی زو پنن گاش پنن حضمدی یا رسول اللہ من میانی یار کیا دلیل نمیان شک ٹوٹ میانی محبوبہ شک یہ کسوانا حضرت سیدنا یمسین خاطر دعا مونگمت جناب رسولی دنس میدتن فاروقی میمیلہ دینس مدد کہیں دے ذریعہ حضرت فاروقی اعظم رضی اللہ عنہ سن ذریعہ وہ نبی تاجدارن ہم دعا ہوس یہ حضور علیہ السلام دعا کرد فاروقی اعظم سن دل پگلیو مونگ پروردگارن مونگ نبی تاجدارن کمس ذات پاک حضرت یہ فاروقی اعظم چھپکن نبی تاجدار سے امیتو دست مبارک نبی پاکن ہم پنیس دست مبارک ازمل حضورن ہندس دست مبارک ازمل تھون پنن دست مبارک عرض کرنل بن محبوب میانی زو
دن میں تہز چھک ٹوٹ میں چھک دمنس میانی یار کوتا چھسائی ٹوٹ دن محبوب میانی میں اوز چھک ٹوٹ پنیس عیال سندی خود میں اوز چھک ٹوٹ پنیس مالس ماجین خود میں اوز چھک ٹوٹ میانی محبوبہ پور دنیا خود دن اے عمر میانی یار پنی زو خود چھسائینا دن محبوب میانی ون میں حضو ون شام زو خود ٹوٹ گومت کی ون شام ٹوٹ چھے مگر ون زو خود کے تاجدارن فرمونس نسلا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیکا من نفسکا اے میانی عمر رضی اللہ تعالیٰ نو قسم آچم پروردگار عالمین سن یہ اندیز دست قدرت اسمن میون جان عزیز دنز یتس کالس نمیت پن زو خود ٹوٹ تھوٹ تیتس کالس نچین ایمان مکمل تیتس کالس چین منگت کم ہوتمت رسول تعالی کمیس ہوتن دپن یپر عمر پکن اس تپر شیطان پنن نبی تاجدارن فرمو اگر میں پت کا نبی آسیا سایسا سیدنا فاروقی مگر امسی ونن تاجدار علیہ السلام اے میان عمر قسم ہاچو پروردگار عالمین سو تو تامنا چکن ایمان وولی یو تامنی نبی پن زو خودی کیا تھا ٹوٹ تھوان یتی فاروقی اعظم رضی اللہ عنہ ون یبوس کریک سجس نیرت فإنہو الآن واللہ لعنت احب الی من نفسی دلمیان نبی قسم چون پروردگار سو ون یوشی فاروقی اعظم ونن یم سنجز دست قدرت ازمش جان عزیز تو ہندی قسم حض چمیان محبوبہ ون حض گئے ہم پنج زو خط ٹوٹ ون گئے ہم پنج زو خط ٹوٹ تاجدار اسما وچمت چون و دہاروئی محبوبہ اسما وچمت چون کج بالا محبوبہ اسما وچمت چون کج ناز چون دست مبارک اچھی وچن یوئی موئی مقدس اچھی اچھ دور دور آسن وچان تو اشتراوان اچھ خیال آسن اچھ دی دیدار جناب محمد رسول کیا اچھ تاجدارن فرمو پنین یارن دنک میں آنیو یارو فخرنا چھتون توی پیڑ ان توی انو میں پیڑ ایمان کیا زیز یا رسول اللہ دنس توی انو میں یہ سونی گئی زٹوگر گسن تی میں گئی توی انو میں پیڑ ایمان توی دو بو یہ کل گوز یدد یون میں ان تو توی انو ایمان تاج نبی دل کیا دبن فخر آجم تمن پیٹ فخر آجم تمن پیٹ یمن میں وچھن یمن بزیر میون دیدار کرن مگر تمنن غبس پیٹ ایمان تمنن میں وچھن بغیر میں پیٹ کیا مستاجدار اسنا شوین وچمت چون و دہارو اسنا چھن پائی کیوں چی خط خال یا رسول اللہ کمی آئیو سی و دعا روئی نازنی اشی علم نجبوز مت اشی مبلغی لن نجبوز مت اشی تاجدار حدیثن مضبوز مت چون و دعا روئیو سی میں آئی اشی دوری پیڑیوان اشی و امی موئی مقدس زیارت کرن اے نبی اشیخین تو پس ایم برکت کر پروردگار سانین داجن شفا کرنا یت جماعت کرنا یت بستی کرنا یمن خدمت گزارت کرنا یمن لوہل والن کرنا یوتی یمن والن حاجت روا تلمانگ سری اللہ من سری اللہ اذکر سانین گنہن
مغفرت چھنا دٲدۍ لد سٲری از کرنا دادن شفا از کرنا مرضن شفا از کرنا قرضن ادا تو اللہ تعالیٰ چی فرماون دمنا ایمان ان پت چی ایمان کس تلاوان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاروقی عظمت الکرک سجنیر دن محبوبہ ونچام پنی زو خط ٹوٹ نبی تاجدارن فرمونس الان یا عمر اے میان عمر وین کرت کتھا دمنس کیا وین کرت کتھا کیا کت کرت یل چونت ونی ہس چھام ٹوٹ پنی زو خط تو وقتی کیو جوانو وقتی کیو میانو عزیزو وان وان کمی سوچی محبت کرن جناب محمد یل کان کسید محبت چھو کران یہ امس آب ژھانڈن پتہ یہ آب ژھانڈن یہ امس کیا ژھانڈن صفت مگر اس گوڑے خداین بے آب بنو ات کت آب ژھانڈن بیٹھی جسم پاک سی ہرگز زباب ای تمن یا سننا جسم مطہر جسم اطہر یا جسم اطہر اس پیٹ زہ ناپاک مچھ بیٹھ مزی یس مچھ ناپاکی پیٹ چھ بیہمن حضورن ہم جسم اطہر چھ امیائی کہ تہند جسم اطہر اس پیٹ چھ مچھ ٹچی کرو یہ مثل سائی بنائی ذات ذوالجلال حضرتی ژھانڈ کھت تمسی تاجدارس آب بہ سید بنانا اہل سنہ والجماعت چھن آب ژھانڈن اہل سنت والجماعت چھ ژھانڈن تھزر بجر عزت وقار کمس جناب محمد یمس تعریف کرن پان ذات پاک حضرتی امس پان رب تعریف کر تو تمس کیا سان تعریفن ہن ضرورت درد محبوبہ میانی حضور علیہ السلام والے چونس روزے اطہرس پہ تھوک 700 ملک شامس کتیا یم کالچن 700 ملک اتت درود پرن فرماون اگر یم بیگ لٹ ونن ربس ربا اس دت بیگ لٹ موقع دبل قیامت کی صبح تانی اکن موقع حضورن ہندس روزس پہ یت ملک کیا پرن درود پرن و اگر ثپارک بپار ام سچ فائدہ پانس تاجدارس چھ پرن ول سٹھا حضورس چھ پرن ول چھ فائدہ پانس رب دبل سے نماز پڑھتے یا مت پڑھتے یہ چیز نقصان تی پانسی فائدہ تی پانسی میانی خدایتس چھنا ام سیتن کمی تو تھزر تو بجر ات چھ گوڑے خداین دتمت کیا رب چھ خدا تو چھ خدا ات کیا گیس کنسی نماز پڑھنے سید ہوریا یہ چھ تل تی خدا کان چھس نہ پڑھنے سہ چھ تل تی خدا کان چھس پڑھن سہ چھ کان پرتن حضورس پہ درود سہ چھ تل تی نبی تاجدار کان مت پرتن سہ چھ تل تی نبی تاجدار وان کمس چھ فائدہ پرن ولس یہ دیدار امس دیون یہ حضور علیہ السلام امس دیدار دیون پرن ولس قرضس قرض ادائیگی کرن مگر میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو صوت الاولیاء چھ یہ پیغام کہ محبت کریو کمس سیتن تاجدار سیتن بہ کیا کر بیان بچس ادنا سا طالب علم آل جموں کشمیر صوت الاولیاء پتہ لجن ٹائم آو کپر دراو کپر تو بہرحال ٹائمس چھ پابند اللہ تعالیٰ تھینو تہ تہ سلامتی اس تہ تھین سلامتی یت جماعتس کرن نارز گلزار پروردگار ہین قرآنک بہار وما علینا الا البلاغ المبین. السلام